आता खबरो विस्तारान 29व्या राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा सप्ताहाची कार्यावळ बांबोळे जाली। रस्त्यावयल्या नेमांचे पालन केल्यार अपघातात मरप्यांचो आंकडो देंवतलो। तेन्ना पुलिसांक दाखोवपाक हेल्मेट घालूं नाकात। जीव वाटावतलो म्हूण हेल्मेट घालात म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। कार्यक्रमाक आदलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले। बांबोळेच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। एक आमचो गोंयचो ट्रॅफिक सेफ्टी वीक which starts somewhere in September, and second is all India level, that is National Traffic Week. पण मला खंत उरता आणि ही खंत एकूच इतले करून आमच्या आरटीओ ऑफिसर्स रस्त्यार रावन तांकां योग्य मार्गदर्शन करतात। ट्रॅफिक पोलीस 24 तास ह्या दिसांत तर रस्त्यार असतात। तरी आसतना 328 मरणां गोंयांत जावप हे दुख्ख आसा। आरटीओ डिपार्टमेंटाक तरी ते दुख्खाचेच हे आसा। आनी घरा कडच्यान भायर तुमी सरता आसतना आवयक आनी बापायक तुमी कितें सांगता, भावाक आनी भयणीक कितें सांगता? आई आमी येता, माय आमी येता अशें म्हणटा काय ना? युजली प्रत्येक जण म्हणटा, पूण परत तुमी पावपाक जाय म्हणून तुमी सेफनेस कितें करता हो प्रश्न सगळ्या घरांत आसा। This is very important that we have to wear helmets. You will see a foreigner, we're a tourist state. The foreigners, young people who ride the scooters, the rear person also, whether it's a young lady or a young man, they also, the pillion rider wears a helmet. But I don't know here, we are not used to wearing helmets. They say you'll become bald. Should not be slowed. Traffic to the right should be faster one, which can overtake the other cars or other trucks. So we find a lot of trucks and buses moving on the right side of the road and going slow. Every 3 days, 2 people die. That draws that lottery for those unlucky people who do not follow road safety laws. So if you believe in lottery, if you believe in luck, then you should also believe in bad luck. And the bad luck comes to those who don't follow traffic rules. The second important thing is, do you believe in safety, principles of safety? If you believe in principles of safety, you will also believe in principles of road safety. Today, it's very pathetic that people are more concerned about the safety of their screen, not safety of their head. Pran jaye, but screen na jaye. So you put screen guard, but you never try to use helmet. तेन्ना आमकां दूख दिसता, भुरगे असले रोडाचेर चलयतना ओवर स्पिडीन चलयता तेन्ना आरटीओन धरले म्हणटच असले आमकांय पळोवन येता, आमकांय दूख दिसता। आमकडेन काम जावना, आमीच गुन्हेगारी दिसता। पूण ह्या भुरग्यांनी चिंतपाक जाय, आमच्या आवयन बापान चिंतपाक जाय, जावं दुसऱ्या इश्टांनी, कित्याक असले भुरगे चलयता तेन्ना कितलेशे एक्सिडेंट जातात। दोनूच नदरेक हाडून सोदता, आमचे रस्ते बरे आसात, हितून दुबाव ना,